سلاوک به گرماهی قرش داغه و به هونکایی سیپان خلاته اما شوان هجا سوزان بابانم استودیویا کورسات نیوزه برنامه ریا کردستان پیشکشی ودک دبرا و مجاره ای شب یا برنامه ما بابت سرکی مسئله چارەسەریya دۆزا کوردە ناوی پرۆسەیە ئاشتی و چارەسەری لە باکوورێ کوردستان و تورکیە وەکە هونجی زانن لە پارلەمانتۆیە تورکیە کۆمیسیۆنێک کوژە پێنجی و یەک کەسان پێکتێ هاتی ئاواکردن gelek partiya endamên xwe diyarkirine hemî jî nebê li endamên xwe diyarkirine ji bo ku êdî dema meclîsê ye parlamento kete betlaneyê de ev komîsyon bi vê babetê re mijûl be ji derkirina yasayê dibe û ji gelek kar û xebatê din û bi rêvebirina proseyê ev komîsyon beşdar dibe. Rojhilata navîn dikelê wek her tim em dibêjin Kurd akter û lîstikvanê serekeya vê rojhilata navînin ku hemî bi hevra li her çarparçeyê Kurdistanê li azadiya xwe digerin qêrîna azadiyê dikin û dibêjin em hene ev erd erda me bûye û em dibê li ser erda xwe bi azadî bijî. Zêde demê we negirim ji bo zêdetir nîqaşkirina vê babetê mêhvanekî me gelek birêz taybet heye ku bi xwe jî hem parlamentara Dem Partiye hem jî di nav komîsyonێk da ku hatiye çêkirin ew komîsyonê ku li Parlemanê Tirkiye divê karûbarên yasayî birêve li wir cih digire berêz Miral Daniş Beştaş parlamentara Dem Partî û hevdem berdevkê hedekê jî li ameda rengîn li gel me ye. Meral Xan silav û rêz ji bo we gelek spas ji bo yê derfetê. Selam êvar baş. Gelek spas her bijî. Dixwazim pirsa xwe dest pêkê bi vê dest pê bikin niha bi boçûna we bi giştî bi rêveçûna ev proseyê her çiqas ku giran be jî hûn bi çi awayî dinirxînin niha di qonaxa xwe ya niha de. Belê ev prose ev pêvajo bi rastî hûn dizanin nêzîkî neh meha ye berdewam dike yekê Ekîmê de gora ku tê gotin yanî tê qebûlkirin hinek dibêje berî wê hinek dibêjin dû wê lêbelê vekirina parlamentoyê yanî pêvajo em nikarin bêjin dest pêkirin lêbelê em çawa bêjin hekî nermayî nêzîkbûn çêbû ji wê rojê de heta îro gelek pêşveçûn em kanin bêjin heye lêbelê em vî aliyê din de jî em kanin bêjin ku gora ku daxwazê gel daxwazê me gerek zûtir bimeşe yanî heta niha wekû hûn dizanin 11 vê mehê li Silêmaniyê çek hatin şewitandin merasimek mezin pêk hat û ev merasim dengê wê bi rastî di cîhanê de jî rojhilata navîn de jî di Kurdistanê de jî gelekî li ser şîrove hate kirin nîqaş hate kirin em kanin bêbêjin bêga ew ê komîsyona parlamentoyê dest pê bike wekû we jî got ez jî endamekî yek ji wanim bi sê hevalê xwe din re em ê di vê komîsyonê de xebatê pêk bînin vêga li Tirkiye hebkê siyaset tevlî heve weke her tim ji alîkî de ew ê komîsyon ava bibe di aliyê din de em bêjin li hemberî muhalefetê hinek êrîş hene lêbelê hîn gavê ber bi çav nehatiye avêtin ji vî alî de hevdîtin gerekî çêbûn yanî hem komîsyonê me hem komîsyonên em bêjin îqtidarê desthilatdara hatin çûn do jî dîsa hevdîtinek bi Rêz Öcalan re heyeta me pêkanî hefta pêşiye em bawerin ew ê komîsyon dest bi ew kê bike dest bi xebatê xwe bike anka qonaxa ew kê de ne em kanin bêjin ji niha pê de gerek gavê zagonî bêavîtin gavê hiqûqî bêavîtin ev ê ku çekê xwe danîne milîtanên PKK ew ê bi çavê bimeşin ew ê çawa vegerin welatê xwe ji bo ku nekevin zindanê ji bo ku cezayê nexwin ew ê kîjan xal ew ê qebûlkirin ji aliyê din de pirsgirêka Kurd û çareserkirina wê hîn di rojeva me yekemîn de ye ji ber ku îro li Bakur hîn tu tişt çareser nebûye. Başa Meral Xan em destpêkê behsa komîsyonê bikin hinek pirsê me li ser komîsyonê paşê bi giştî helwesta AKP jî û hikûmeta Tirk û dewleta Tirk jî em bikin.
کۆمیسیۆن نەها ڕێزیکنامەیەک وی دیارە یاژی شێوازی کار و خەباتێ وی دیارە بقاسێک و ئەگەر ئاگاهی و زانیاریەوە هەبە يعني كوميسيون هين لسر چه خاله اوی بخبته همین نه زلاله هفدیتن بردوام دیکن لیبلی جوینا یکمین ده اوی اندام کمیسیونه لسر و اوی گوتنه خواه بیجن پیشنیاری خواه بیجن امجی آنکا آماده کاری خواه بیکتینن اوی بچه رنگی بریار بگرتن اوی زاگونا جبوکو به هر پارلمانوی امی چاوا بریاره بگرن یک آدودیاجی روژه و ما اوه چه به یعنی گوره که ام دبینن اقتدار دبیجه امیتنه جبانا چکان او که چکن قانونا آماده بکن امی سر وی بخبتن لبله ام جی دبیجن او نبسه لبله حتی نهاجی هین او زلال نبویه لبله ام وی کان تشتی کو زلال بویه پنجی و یک اندامه اوه چه به لپارلمان وی اكو جروبا وان تنبا اويجي تبلي ببن اميجي شخا تبلي ببن لبلي اي بارتي هاي الفيدري او دبجن ام تبلي بي كومسيونين نابن او تني حتى انها بيتشتي قوتنا نيرينا ماجي ام دبجن چقاز برفره بارتي دبي كومسيون جي بگرن قوتني خوابيجن پیشنیاری خوابیجن اوی جعلیه پیشروجه دجی جعلیه گلان دجی گلن ترکیه گلن کرد تevayî ew baştir be a duyemîn ew yani gora ku serokê meclisê Numan Kurtulmuş birêz Numan Kurtulmuş nivîs şandiye anka herkes endamê xwe bersivê dide hinek partiyadan gora ku ez zanim MHP jî navê xwe diyar kir me jî diyar kir partiyê din jî heta du sê roja ew ê ji xwe diyar bikin heya sî û yekê BMH ew jî pêşniyariya xwe bikin piştî wê civîna yekemîn de em ê li ser hem rojeva komîsyonê em ê biaxivin hem jî ew ê çawa bimeşe heftê çend roja kom bibe ew ê xebata wê çi qasî berdewam bike ew ê kîjan xalê cezayên em ê li ser wê nîqaşê bikin li ser mafên gelê Kurd em ê kîjan xala bînin rojevê bana hemî em jî amadekariya xwe dikin ez bawerim partiyê din jî amadekariya xwe dikin li ser wê em ê xebatê xwe dest pê bikin باش ئەو هەژمارێ ئەندامên ku di nav komîsyonda ciyê xwe digirin بۆ نمونە CHP de endama dem partî çare MHP çare AKP ji rêja herî zêde girtiye li gor nêrîna ve ev bandoriyê dike ya jî fikar û qaygî li gel we çê dike yani em bixwe bi rastî rehetin em dixwazin vê meselê de em bimeşin em pêş ve biçin lêbelê her alî de em wek hev nafikirin hûn jî dizanin raya giştî jî dizane endamê komîsyonê gora tuzika meclisê ava bû hineka pêşniyar kir gotin em wek hev di komîsyonê de cî bigirin lêbelê iktidar ev qebûl nekirin yani MHP û AKP ev qebûl nekirin ji ber ku hejmara me pênc û heşt e gora wê çar heb ket para me MHP jî çar e em bêjin CHP deh e yani ji xwe hejmara wê derket çapemeniyê de gora vî tiştî yani giraniya iktidarê zêdetir e rast e weku hûn dizanin lêbelê em dixwazin partî nêzîkî hev bibin em li hev kin em vê pirsgirêkê yani pirsgirêkek sedsalî ye bi rastî o bandorê dide ser mafê her tiştî em karin bêjin ji aliyê aborî de li aliyê çandî de di aliyê ziman de hîn îro zimanê Kurdî li Tirkiye perwerdê de qedexe ye hîn zimanê Kurdî fermî de nikarin şixulînin nikarin binivîsînin yani gelek astengî û qedexekirin li hemberî Kurdan hene em ê vana hemî li ser wê nîqaş bikin بله و بحثا ev astengî û ev qedexekirina li ser zimanê Kurdî bi giştî li ser civak û jiyana Kurd û Kurdistanê we kir niha gelek rayedarên dewleta Tirk dema behsa biratiya Tirk û Kurdan dikin behsa çareserkirina vê arîşê dikin dibêjin vê xêrê bide 85 milyon mirovên li Tirkiye li axa Tirkiye dijîn lê
د پراکتیکی دا تشتی کو ام لعردید بینن یعنی پر بگران بریوه دچی و جی فکاری لگل همی گله کردچی کلی لچار پارچه کردستانه ام هون ویه که چاودن خینن Rast hêdî tevdigerin bi rastî yanî gavê xwe gelekî hêdî davêjin, qels disekinin, ji aliyê din de roja ewil de heta îro ew jî dibêjin gerek zûtir bimeşe, em jî dibêjin gerek zûtir bimeşe ji ber ku li Tirkiye bi rastî li hemberî gelê Kurd gelekî nîjadperestî jî bilind dibe. Yani îro hinek nîjadperest jî li hemberî vê pêvajoyê gelekî em bêjin xebat dikin, axaftinê dikin, hinek partî dibêjin em ê mîtînga dar bixin. Herkes gora siyaseta xwe ez karim bêjim hinek jê difikirin. İqtidar ji alîkî de dibêje gerek ez ew kê çareser bikim. Hem vê pirsgirêkê ez bimeşim hem jî aliyê din de jî di pêşerojê de ez iqtidara xwe biparêzim. Yani siyaseta navxweyî em bêjin rexabet jî ji aliyê din de berdewam dike. Yani lêbelê ev du hefteye em karin bêjin zêdetir axaftin tê kirin, zêdetir gerek gav bê avêtin. Yani mesela gerek ev komisyona ew kê meclisê gerek biçe giravê jî bi Rêz Öcalan re jî hevdîtin çêke ji ber ku ew muhetab e. Yani vê pêvajoyê de daxwazê wî, gotinê wî, banka wî heta îro hemî hate cî îde dora dewletê ye, dora îqtidarê ye. Em karin sedema wê çi bêjin û sedema wê pirs kir. Yani sedema wê hem ji siyaseta xwe nebawerin hem jî em çawa bêjin hinek mafan de dilê wan tune ye gav bavêjin. Yani nêrîna wan bingehî gerek bêguherandin. Yani bêga em nikarin bêjin nêrînek bi tevayî hatiye guherandin. Hîn jî qala vê pêvajoyê de dibêjin bêterör Tirkiye. Em dizanin bi Tirkî dibêjin بله terörsüz Tirkiye. Lêbelê em dibêjin ev pêvajoya aştiyê û civaka demokratîk em ava bikin. Gelek sal e, 10 salan e em di siyasetê de siyaseta demokratîk de em vê diparêzin, em vê pêşniyariyê dikin. Lêbelê li hemberî me ew disekinin. Îro hatine astekî lêbelê gerek zêdetir pêşve biçin. بله دولت باخچەلی کو بە کەسێکی نەتەوپەرست لە ترکیە تێناسین خو هەر کەس وێ ناستکە لە پارلەمان توێدا گوت گو بلا بڕێز عەبدوڵڵا جەلان وەرێ دەما پەکێکێ فەسخ کرد ji mafê hêviyê xwe bikar bînê û derkevê derve ji xwe vê yekê pêk nehat lê berdana bi hezaran girtiyên siyasî yên Kurd û nexweş di nav wan da jî bi taybet behsa bi Rêz Selahedîn Demîrtaş bikim ku diviya bû beryana bi demekî tevî daxwaziya dadgehê mafê mirovan ya Ewropayê jî lê dewleta Tirkiye ev biryar hilweşand û em bêjin girtiyên siyasî û girtiyên nexweş ber nade. Ev çi qasî dikarê zirar bide li vê pêvajoyê li vê proseyê bi nêrîna we? Yani gora nêrîna me îro bi hezara girtiyên siyasî di zindanê de ne, di hepsê de ne, bi rastî bêsedem di hepsê de ne. Ji bo ku mafê siyasetê, mafê gelê xwe diparêzin, ji ber ku axaftin kirine, ji ber ku siyaset kirine îro di hepsê de ne. Yani serî de hevserokemê berê me bi hevre jî kiriye gelekî du dirêj hevalê me yên nêzin. Rêhevalê me ne bi Rêz Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven gelek hevalê me anka di hepsê de ne bi çi suçdar dibin wekî hukukî yani ez xwe jî parêzerim yani axaftinên mîtînga yan jî xebatên siyasetê, xebatên partiyê li hemberî wan wekû suç hatiye darxistin dadgeh vê hemberî wan derxistiye. Ji bona Demirtaş, Selahattin Demirtaş wekû we jî got dadgeha mafê miropa Ewropa sê care biryarê dide. Biryara wê jî naveroka wê jî dibêje Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ êdin jî serî de Demirtaş ji ber nêzîkbûna siyasetê îro di hepsê de ye gerek demkî berê demkî hemen bê berdan. Lêbelê Erdogan berî sê çar sal berê wexta dadgeh
ها مافی مرۆڤ بریارە نودا گۆ ئەس vê biryarê nas nakim. Dure Komîteya Wezîra jî a Ewropa dîsa biryardan anka hîn jî li wê alî de berpirsyarî berdewam dike di aliyê ji bona Tirkiye. Dîsa jî bernedan. Cara sêyemîn ev mehek berê dîsa biryarek hate dan, hîn jî bernedane. Girtî ji aliyê din de girtiyên nexweş hêviya mirinê ne bi rastî. Em car bi car diçin hefsa wan ziyaret jî dikin. Yani 30 sale di hefsê de ne înfaza wan tê şewitandin, dirêj dibin. Em bêjin ciwan, pîr yani heştê salî însan jin û mêr kalin pîr îro di hefsê de disekinin. Tenê sucê wan Kurd in û mafê Kurda diparêzin. Yani ji vê alî de gerek vana hemî bên berdan. Em ji hewil de dibêjin. Yani piştî ku PKK xebatê xwe dawî anî, بله piştî ku ew cek pêdanîn, gerek ev girtiyên siyasî di hefsê de nemîne. Ji aliyê din de Bahçeli ser hefta gelek dûr pêşiyê de gote bira Öcalan were meclisê grupa Demê de biaxife. Piştî wê yani hem rêxistina Birêz Öcalan PKK jî got em dibêjin azadiya wê em dixwazin. Em jî her roj dibêjin yani azadiya Öcalan lazim e ne şer de ji ber ku ev pêvajo durist biçe serî ji bo ku çareserî serkeve mafê gelan pêk bê gerek xebat gelekî rehet bê meşandin. Yani îro têkiliya tu kesî em bêjin bi girava îmraliyê tune ye. Heta ku em bêjin heyetê me diçin, parêzer diçin yan jî malbat bi îzna Wezîrê Edaletê diçin. Hîn jî li wê derê hefsê de ne yani ji vê alî de hîn gav nehatîne nehatiye avêtin. Ev jî pirsgirêkek mezin e بله bi rast. باشه وەک دەم پارتی و هون بخۆژی ئەندامن divê کۆمیسیۆنێدا و وەک هەیئەتا دەم پارتیژی و سەردانە ئیمرالیت کە لەگەڵ بەڕێز عەبدوڵاو جەلان دجبە ji بۆ گۆهارتنا ئەم بێژن ماکازاگۆن یا ji دەستورا بنگهîna Tirkiye ئامادەکاریەک وە هەیە یا jî bi awayeke şênber xalên ku we diyar kiribê ji ber hikûmeta AKP me pêş gelek carat bêjin ev destûr destûra serdema darbê ye lê xuya ew jî li gor xwe dixwazin hinek tişta bigorin. Lê wekî Kurd û weke dem partî çi qas amadekariya we bo vê yekê heye? Bi rastî ez endamê Komîsyona Zagona Bingehî me jî lê belê anka rojeva me ne Zagona Bingehî ne ji ber ku ev pêvajo tiştê ku zûtir gerek bigire dest xwe heye lê belê amadekariya me tabii ki heye yani her tim em amade ne her tim jî em dibêjin gerek ev Zagona Bingehîn a darbeya Kenan Evren di heştê sala heştê de piştî wê hatiye avakirin gelekî guherandin çêbû lê belê hîn jî ev destûra bingehîn Tirkiye gelên Tirka Tirkiye mafên gela naparêze qedexe dike yani divê destûra bingehîn de ji xwe navê Kurda tune ye navê Eleviya tune ye navê jina tune ye tu baweriyê din jî tune ne tenê divê destûra bingehîn de gora destûra bingehîn herkes Tirk e herkes ji xwe yek ole, yek zimane, yek baweriye û yek nasname ye. Yani wekî din kesî nas nake. Yani di pêşerojê de gora ku daxuyaniyê ku iqtidar didin, dibêjin em ê vê zagona bingehîn, em ê biguherin destûra bingehîn. Wexta ku ev rojev hat, ji xwe xebatê me gelekî kûr û dûr e. Yani em ser vî alî de ji ber ku siyaseta demokratîk em dimeşînin 2011 de jî ev komîsyonek ava bû li wê derê jî me cî girtibû pêşniyariyê me gelekî zelal bû eşkere bû me ji raya giştî re jî got me ji gela re jî got me xebatê nav netewî de jî kir bi rastî lê belê vêga bi rastî li Bakur li Tirkiye rojeva ne destûra bingehîn rojeva komisyonê rojeva gavên bê avêtin rojeva ji bo mafê gelê Kurd ew ê çi qebûl bibin ji bo em bêjin rojeva ew ê çawa bimeşe ji ber ku du roje li Tirkiye berdevkê îxtidarê ji bona Kurdên rojeva ji bona rojeva daxuyaniya didin ji her alî de li hemberî mafê Kurda gotinê xwe dibêjin ji ber wê ev pêvajo gerek ewilî sererast bibe.
بله و بحثا مسئله روجاوای کردستانی کرد ای روژی دولت باخچلی جاره کردن تکزید کرد بیجی کو دوی هزین سوریا دموکراتیک یا پگه یا پجی کو بسالا لور تکوشین که نشار کنه دوی چکی خورا دست بکن حسدا و جنرال مظلوم عبدی جی گلک جاره تکزید وی که کریه کو او چکی خورا دست نکن جبو کو تفل ارتش سوریا ببن دم پیوسته اف گوتن یین دولت باخچلی هون چوادن الخینن راستی جاره یکمین devlet bahçeli ve zelaliye ev gotin em her tim dibêjin yani pirsgirêka gelê Kurd her perçede gerek bu wî perçe kîşa îxtidar hebe gerek wan re çareser bikin. Îro em li ser Bakur difikirin lêberê Kurd hemî xuşkûbirayê hebin em bêjin bi rastî jî îro Sulêmanî jî Kurd ji eynî gelîne li Hewlêrê jî li ام بیژن روجاوا جی عین تشتر روشلات شي لبلي ايرو دبيجن يعني اقتدارك لاوكي لسوريا هي او هفديتني خو بيكتينن ام في تشتي نراست بينن يعني جي تركيا سياست مدارن تركيا جبدري جبونا روجاوا كردستان قوتني ولي نباش وام بیژن تهديد قوتن ام راست نابين بله اوجی بکم جبر کو هون بروجایا دناف گلنانا جوین لدار دخن لسر پروسه لسر پیواجوی و دناف جواکی دانا هلوستا جواکی یعنی گل می کرد لباکوری کردستانی لهمبر وی پروسه لهمبر وی پیواجوی بچه آوایی خویا دلداریه که زیاده هیش بو گوتنین برز عبدالله و جلال لیلی که لکاویجی فکارین مازن هیا هون کو دناف گلدانا گل چه دبیجن جبو وی قناغه يعني براستي قال كرد هرتم أشتيه دخوازه لبلي أشتيه جيب ماينده ورومت دخوازه يعني جوي آليده بسكريك تنايا لبلي أشتي وقتا بيك هات ما في خجي دخوازن ودخوازن وكاف ببن يعني لهر آليده وكوي دخواز دكن لسروي gelekî bedelên mezin hatine dane bi 10,000 însan jiyana xwe ji dest daye bi 100,000 însan işkence dîtiye îro bi hezara însan di hepsê de ne ji vî alî de yani dîrokê de dîroka nêz de jî a dûr de jî ev eş û elem nehatiye ji bîr kirin. Nava gel de em gelekî xebatê dikin em civînê jî pêktînin ji bona pêvajoyê em daxwazê wan pêşniyariyê wan gotinê wan tirsê wan xofê wan em hemî li ser vê nîqaş dikin. Bi rastî gel dixwaze lêbelê gel baweriya wan zêde tune ye. Yani ji îxtidarê zêde baweriya wan tune ye. Em jî ji wan re her tim dibêjin gerek em bi xwe bawer bin, em xebatê xwe, berxwedana xwe, tekoşîna xwe, rêxistina xwe xurttir dikin. Wekû pirsê ku we serî de jî dûsê pirs kirin, dibêjin em dixwazin em gavê wan jî bibînin. Yani îro wexta ku çek hatin şewitandin gerek gavê berçav bê avêtin. Daxwaza wan sereke jî girtiyên siyasî lêbelê serî de bi Rêzo Calan azadbûna wê dixwazin. O ji aliyê ziman de, ji aliyê çandê de, ji aliyê nasnamê de îde naxwazin ev qedexekirin berdewam bike. Dixwazin zêdetir di welatê xwe de jî azad û wekev jiyana xwe berdewam dikin. Yani gel hem bi rastî gelekî dixwaze aştiye lêbelê ji aliyê baweriyê de ev vê pêvajoyê de gavê ku bê avêtin ew ê gora wê gel ez bawerim baweriya wan ya wê xurttir bibe ya wê qelstir bibe lêbelê ji aliyê baweriya partiyê de mesela partiya me saziyên me yan bi Rêzo Calan rêxistinê ji wî aliyê de pirsgirêk tune ye. Yani ew jî li gotinê partiyê dinerin, gotinê vekîla dinerin, gotinê me dinerin, gotinê serî de bi Rêzo Calan dinerin. Gora wê tev digerin lêbelê wekû dîrokê de gelekî êş û elem girtine ji vî alî de hebkî em çawa bêjin nebaweriyak jî car bi car em dibînin. باشە gelek spas بەڕێز مەراڵ دانیشتپێشتاش پارلەمانتارە دەم پارتی ئارزومێ و هەفتم بەردەفکێ کۆنگرا دموکراتیکا گەلان هەدەکێ لە ئامادە ڕەنگی لەگەڵ مەبووی ئەم سەرکەفتنێش بۆ دخوازن. Gelek spas ez jî serkeftinê dixwazim
كل ما قدر كرن تماشا كرن از همیا را حس کرن خو و رزق خو پیشکش دکم گلک سپاس. gelek spas ser bişî. Belê em ê niha derbasê mijarekê xwe dinya girîng bibin ji Bakurê Kurdistanê derbasê Rojavayê Kurdistanê bibin. Ango Bakur Rojhilatê Sûriyê ku ev zêdetirî 13 salan 12 salan Kurd li wir bi xwînê yanî destanên qehremantiya ava kirin û niha jî dixwazin dîrokek carekê din dîroka azadiyê binivîsînin ji bo Kurdistanê, ji bo Kurdên ku li wir jiyan dikin û hemî pêkhatiyên li wir tevî pirsgirêkên li Sûriye hene, pirsgirêkên li navçeyê hene, êrişên derve yên li ser vê herêmê li hîna Kurdan bi awayekî li vir xwe bi rêve dibin û hewldana parastina maf û destkeftiyên xwe jî dikin. Mêvanekî me bi rêz li qamişloka rengîn heye, bi rêz Mihemed Musa, سکرتێرا پارتیا çep a Kurd li Sûriyê li gel me ye. Mamosta Mihemed eger dengê me digirî silav rêz ji bo te. ji bo we jî deng tê baş. Gelek spas. Dixwazim pirsa xwe destpêk bi vê dest pê bikim. Yekser pêwendiya Tirkiye ji ber mêvanê berê jî me behs kir. Dewlet Baxçelî wek hemî rayedarên dinya Tirkiye dîsa îro tekezîtke dibêjê di vê qese de YPG çekê xwe radest bikin. Lê General Mazlum Adî jî wa li Fransayê ew got em çekê xwe radest nakin, Kurd çekê xwe radest nekin, ew ê xwe biparêzin ji ber ku me bi vê çekê xwe parastî û me sîstema xwe ava kiriye û em siyaset dikin. Hûn vê yekê çawa dinirxînin? Keko xwe ev pirsahanê û gelek pirsê wekû jî bi giringiya xwe îro nav miletê me de nav tevgera siyasî de di herêmê de bi tevahî em mesela hanê tenê qaşkirin û guftûgû kirin. Yani tiştek Tirkiye dixwaze, Tirkiye dibêje wektedî mesela Kurdî kevin heye, dibe dîwar ket û toz jê hat. Xemana wê her tişt bi dawî bû û Colanî hat û Colanî bedîle û nîzamê Beşar li Esed û mesîra pêncî salî piştî xerabûn û tedmîr û sêrbê Sûrî xerab bû û tank û top û bi sedê hezara qurbanî û wek dibê kuştî û hicra milyonî bi milyona îro xelkê Sûrî ji derve. Yani Baxçelî dibêje xelas piştî 15 sala hedef Beşar el Esed û Beşar el Esed çû meşruê Îranî di mentiqê dişkest divê meşruekî di bedîl jêbê ew ê Baxçelî ana terh dike. Ême li cema wek Kurd em pêkhatekî esîlin, em netewekî esîlin. Hebûna me di hundirê vî welatî de em kar û xebat û têkoşîna zêdeyî 6 salî yani eleqel de avakirina ewel tanzîm de rêxistina yekeb di hundirê Sûrî de nêzîkî heftê salî hatî avatin kirin kar û xebat di hundirê vî welatî di Kurda kiriye û gelek wek dibe şeraketiya kesê medenî kesê wek dibe eqilmend kesê demokratî di hundirê vî welatî de beramberî istibdadê. îro rewşek nihat Sûrî ew rewşa hane bi rêkevtinek dewlî eqlîmî herêmî. Ew rewşa neh bedîlê anîn derbas kirin hundirê emelê siyasî li ser Sûrî Cebhetin Nusra û Cebhetin Nusra em tev dizanin çi ye. Cebhetin Nusra imtîdada rêxistina Qaîdeyê Colanî Ehmed Şerê halî yek ciwanaye meşruekî Sinnî gelekî teng e. يعني ابدا اختلاف نابت تجداد اورتاوي ومشروع شيعي متطرف يا مشروع سني متطرف بله. بعقليه مذهبي نزيكي في حاله هاني دبن دخوازن هر تاخذ دستيخوا لهم تركيا بالذات بخشلي وغيري ببيع عقليه طيب ببيع عقليه عش ببيع عقليه كالي ببيع ذهنيه ابدا يعني مساله كردي دهندري سوريا ده روجاواي كردستان ده باكو روجلات سوري ده ناخذن چار سر بله وحمو بكات ايرو دهندري بيولاتي ده كرد درزينه علوينه سريانينه يعني قال لك بكات دهندري بيولاتي ده اللي هري بريخسن كري وبالدور وكاريبون وقتی بعد دور اخوان سر حياته سياسي وبالتالي حربي خب بارستالا دخلال هذه خوي اولهيه هذه بربانيه يا باكي يا باجي وبالتالي قصده
حمو بيكات دندري بولتي درباس بون ناب وإيرو هيزك كانت توازناتها مشكلة باكشاني وقت بيت طرحي كبرا قصدين مباراه سلاح ما بيجي باكشاني فهم بك انه اب سلاح قصدين ملتي ما باراستيه سلاح قصدين هرما ما باراستيه بله راست بحزاره يعني 15000 شهيدات دانين 25000 بريندار واعاهات مزن بنجي بس شعبك شويه زحمتيه يعني نما كرجال برنجك رح درباس كم 25000 يعني مكتني بشتي ده خبات وتكوشنا مزن وبشتي ابطا حياتك هاتن كرن اف قربانيه هاتن دانين ولو بهساني وبرحتي برا قصدي سلاح خدينه اما ام دبيجن قصدي عامل هري اساسي بنجهيد فارسنا هرم هم منطقه مدهي وقصدي سلاح خدنا هنا شارع سريع برسكريكا كرد وبرسكريك مكونات هتدري سوريده ابجي ضروره ويرد بمرحله دي جولاني هات مرحله اول ده او مشروع مضاد مقابلي ايران دركات دوره روسيا تحجيم بو نظام شكاس نظام كامل استبداد قمعي لكيها بديلاوي مشروعك يدري هاتي بديلاوي هاجر او فين بكن يعني وقت ما في يمكن يجي جهاز الامن التوحيد خلال لقاءات هذا مستندرة ما باش وان في يمكن انه ابدي لي هذه المفروض بديل ديمقراطيه قضايا بيكات هندربي ولا تنشار سربك قضيه كرديه جو قضايا البيشيه قشيه اگر قضيه كرديه شار سربه اب كردك برامبري داعش برامبري تطرفي برامبري وقت بخرابونا بي ولاتي برامبري استبداد ده صار وقت بيك كوادر واحزاب وتنظيمات احنا بدها جوان وقت بيك صدا ده حبس زندان دولتي رساله معنى ابايات تبدا وروتيك هر وبرحتي وقت ما شديد بمرات النبي بقناعتها مدى ابايات قطعا ام قبول لكن ايه ما ام مشروعك بروجكت وطنينا بروجكت قومينا بروجكت ديمقراطينا تشتي هدي اباكرين حتى لو ريفا ماريا خسر حمو بيكاتي دهندري بي ولاتي دهندري خد فراسنا جغالي ريفا ماريا خسر سازي مؤسسات وهنا هذه اولويه هنا ايه الدرين بله كاكي محمد بيغما خويا دهمي سوريا دا اداره ريفبريا خوسيا باكو روشلات سوريا خودي سيستمك الديمقراطيكا لسر بنجو اساسا ازاديا جن اتي دامزرانت همي وانتشتات تين زانين اگر دولتا فغوهز يا نهايا شامي يا ابو محمد جولاني كو احمد شرع وتشكدارين وان كو جلك جوانجي براستي داع يعني بآلاين داعش تين كوم كوجي كرين بآلاين داعش هات لسويدا كوم كوجي كرين اگر بردوام بالسر في عقلية اخوا وبردوام بالسر ام بيجن هفال بنديه لقال تركيا دبنيرينا وا امريكا اسرائيل دفي روجافيداتش برياركي بقدن كاكو اسرائيل موقفه زلاله واشكرت بيش عن قبول ناكن ودبسي نور من لازم باراسي به وابي متطرف وفي ذهني هاني ام قبول ناكن نزيك سينور من ودبيجن امي درزيا بباريزن والتصريحات الثانيه دقوا امي بمعنى كرداج باريزن بيكات تندري في وراتيده في كل الاحوال نرين اسرائيل زلالا ايه امريكي يعني مريا دمك ولو جيد الجرانيه والجماعه خاصة الدرياوي مبعوث وار أو توم بارك تصريحات الدار مراسيد الشارع الكردية ودنام التي كردة وحمو كاس الاجتماع برور دهدري ولاتي دم خلفياته وهي اثني ديني مذهبي تبدو جوان تصريحاتها عاجزون يعني كأنه توم بارك زبرد بيجي خلاص هو شهر صار برامر استبداد كارو خباته وخمشاد وحق وسطيات شهداء ودانين وورن وتنسيمي جولاني بكنه كأنه تشتغل معه ليه روك دسي يعني او تصريحات رسميه امريكيه ام عقليه هاني رفض كر وموقف امريكا برنجا كدي ايروتي خويا كرن يعني خاصه الفرنسي والاوروبي موقف فرنسي قال لك يجي حرمتين تقديريه وقت ماكرون اشكرت بيجي تبي ابقى قضايا بيك هذا تقدر بيوراتي تبي تشارع سركرن ومثلا النافنديه او اساس الجمع حق رجال دولتك نافنديه يعني مركزيه شديده بعربي جيرفيجن وكابري يعني وقت مركزيتك في رنجي هاني ابابه معناه
دقوتري عربي ذيك المستجير من الرمضاء بالنار وقت اقرب بزوت عم غري ام بطريقه هنا قبولنا كر حتى انها ام خبات تكون شي هاتي كرن وملت سوري تبايب حبوب اخوا بلكي اليه جي امتداد جولاني تعاطفك مذهبي ودهندري مشروعي دبو عقليه تعامل بكن لكن سير بسوري ده قبولناكن سوريا برنجا كده ام دخوازن ام سوريا نافندي دخوازن ام سوريا ما في حمود هكاتا دهندري ويد بباراسين كرد يك جوان نتوي اصيله ملتك جيانا من سرخا كاويه ازيت وزرار سدسي حكوماتي قردوها فاتنه ازيت وزرارك مزنديه دبي قضيه كردي بزفيكاوي دوزاوي چارسر بده هاگر چارسر نبه اميتي كلشينك مزمكن برامبري دي عقليها وفي ذهنيها او تكلشين اما ايما دائما جانب سياسي او خياراميه اما الاليه السياسيه دلو تبقر قالك مزمكن لابه زي مي عسكري قطعا ام تفريط لكن لانه هذا عسكري هذا فارسينه هذا بربانينه اگر اوتنا من امجتنا بله باشا حكومة افاغويزيا سوريا احمد الشرع د مسألة كومالكوجيا لسر علويان جي و باشا لسر دروزيان لسويدا جي خويا كر دستي كواني رشو تاريخ يا براستي لقل بيكاتو نتوين جداية لسوريا بنيرينا واجر هي اف بخوازبن جارك دن يعني اف قضيه جي بين السر كردان وببي صدمه شركه نافخوي يعني سوريا تقاش في كنيزيكا بنيريناوا كيف قربانا شعبتها بله اب جبهه النصر وجبهه النصر ديروكاوي معروفه ابايا بله جريداي بقاعده بله ورخصنا قاعده جي عقليه وان ذهنيه وان ام تبدا ناس كن نحاول نقاش ممكن ابايا وقتين نابي خوغرت مجي نهد غورتن جبهه النصر ابوها هتشاء مجي نهد غورتن وجولاني يجيبوا احمد الشرع جارد مجي نهد غورتن او مجيك ياك الي بعقليات قال لك يطن بذهنيات متشدد وين يزيك بوضعي وبالتالي مخازي اراده خفضك مؤتمر ابي نبي شيء نصر شيكر يقالي وحتى او حلفاوي بوير هذا الكرسل او نقص النار تشكيلات اخوي عسكري سياسي مدني وزارات مؤتمرات شيكر كونجر يقزح حلفاء خوجي الاقتصاد ايه نصرانه وشندك او سرباني ايه غريب نظام ميغورن جسينين نظام كده انا ايه وينه اب عمليا يعني اب وقتين او مجازر ساحل السوري شيء بدنا علويات دبن حجتها فلول نظاما او دروك بو كراسك بو لو سياستها هان كرن خاصه خلال ويش بجماعات النظام الرابط السرقه وبالتالي تخازن في وضع انه بقهر السويد هذا جارد نفس عمليه تكرار بو دبن حجتها انه والله اسرائيل دنا وارد خلال وارد خوازه سوري برشبكه امد باوريا مد ودسبيك هيجي ام وقت بارتيات خلال يعني كده ما اشكرن قلت نقبل بديلة ديمقراطي نجبهة النصراية سوريا ديمقراطي أمامك سوريا لنفردي ونجبهة النصراية ما في ملتها وبيكاتها تقدر في ولا تهدم بباريس أم مستهدف بيتج غير إخوان واضح راس ساحل كرن لأنه ساحل ضعفك أبو نبريخ السنبون لسويدا درزي وضع كيوان أبو يعني نبحج بقوتها الكردايه دهندري في ولاد جديده ايه ما بمريخ وصار بكرد اخوان عربي اخوان سرياني اخوان بحمو بيكات اخوان راس كرد محور لو لبن دهندري وانس هذه مؤسساتي بسرها قصار هاتي افاكرن افشكل شبات تنتنا لكن شراكتي جهاتي افاكرن حالات ديمقراطية سر عرضي هاتي افاكرن جبر بيكين نبر حتي وقت قضاء السرفانا بك اكيد وين مثل السرما يعني خلال تصريحاتي جولاني شيباني وفلان الناس يعني اشكرا واضح تاكرن انه تستجبوا كردات تنين ايه مجي ام اصرار دكن ودنجي ما برا هرخم كيف دشي حتى اخر لحظه جي امي برفانيه بكن وامي تيكوشي لاخو بكن ده آلية سياسي ده وده آلية مدني ده وامي بخازن هربي خم باريزن وابدا هذي خوي اولهيه برفانيه قصد يبكى يبجا حموسي هسازي وبحمو وقت بي بنابي جدا امي تبدجي وقت بي
خل دورا بيتشن لانه سرها هبون عمل في مرحله هذه جريداي ببرنامج. اما والله براقه سنه ورتب الجيش الوطني ما نقول يا ابنك بله براقه سنه بالبدء بس خصوصيه هرم مدروش اباي كردستان ده خصوصيه هرم مد با كل رجالات السوري ده لانه جوي دايري فرتره دبي او خصوصيه مع كبار بيقستان دبي قضيه ما بيشار سركرن دبي هيزا ما وقت لاك شكلك جا اشكال رخصنه دنا وارو جيش سوري ده اما والله حل بكن ويكا يكا وتكا تكا ورد درباس من سلاحي وخبابيجن قطعا روايات النبي. بله باشا gelek سپاس برایز محمد موسی سکرتێرا پارتیا چەپ کورد لە سووریە لە قامیشلۆکە ڕەنگین لەگەلمە بووی gelek سپاس. باز ورش. بله تەماشاوانێن هێژە ئەم بەوی ئەوەی هاتن داویە بەرنامەیە خوا هەفتەیە دیتر هەمان دەمژمێر سەعات نەهێش شەوێ لەگەلمە بن بۆ ڕۆژەوێکە دن شاد بەختەوەر ئازاد بشین.